Ka khun kan thei bakan sai ka Meghalaya ka samla PB Dale Nongrum kalapin ang beneng ye ki driver shinrang bat kan thei jongkari India haba kala kiu shaka kerdan bah kli do ha ka jingekop Dakshin Day Cross Country Rally arajar apusan da ka bakur sendan lightly ki jingjop bamla perkhat ne muddur. Ka PB kalalong ka kan thei beningkong bandra ye kani ka thong. Kani kejingekop basan sengi kelalong kebajuat hadu kata-kata. Kejingekop kelasdang na Bengaluru, Karnataka, sha Andhra Pradesh, bat pai biang sha Bengaluru. Ya ke PB lesenran du Venu Kumar na Kumbator, mauru ulalong u champion Arshaka lahnriu sin. Ka PB kala job ya kini kitong ha ka nya kali kalawan beningkong ne kikenthei balai ha ka T1 modified car category bat kalawan ha ka kerdan basaw ha pedeng sangut ki betam. Da kini kijing job ka PB kala long ha khmat na pedeng kikenthei yakop nya kali hari India berok kawai. Kinongelam ke Meghalaya Motorsport Society kila kinthi da kajing kemen bat kila ai kajing khublei bekerpang ye kini kesamla kabala mat pang ye ki wei pat kesamla kenthei bantur shekani ke sports klem jing ting jing smith ai.